Akagwe arigana katonyesebere Radio West gamba mpre targesiga mukazi yamawe umushijo ryoko targesiga mukazi ubona hiya karabira umukazi ni karerya uwo mukazi ni karerya tari mwese rero akora ibintu yo Yesu umukazi byona babikora hamwe kandi family husband and wife ainga wakireba so master wakajana to mukazi akorergeye nanye korergyanje buryo mwese tabikezeye tubugane mu kitana akija yahegwa kumanyangu umuntu nawasa kwehindura umukoko kureba empini umuhini gwehendura ki umufuka umushakuru urakagwe kokoro kureba umuntu nasa kwehindura ari umuntu wawe nkenogo niba kwete yamagabari hamwe n'endiro no mukago gwabyo byombi no kozamo ngero targesiga mukazi wena nubu yakuretwa cisha na wakunzire kunda mabuno go mukazi ndibere ryo mukazi konga kandi bikwatire ne sete nentasa umukazi murugo iyo guza tuzo kushohora hadi oriya je kuriya ndi nyamushije abambe imyaka itane kumutwara aza iragira mikirwire kigumire yamawe icyo kwetengisa kuza kushemeza gahiro mwana gagwaragarije bwira bwawo ni sete babanza bakwiya byo kuriya kutabutura kurira inyama noza kiryaho bakugira ngo urya kake icupa za biye n'amarwe no birgo ntabwo nyobwo bwire imyaka yanje ko ryaheka noza kuba wahereza no imyaka yanje ko ryaheka ebo warire tukumara cyarujire imyaka yiwayekaho nyo wendo nyahanyanya wendo nyahamugati wendo nyahamuceri wendo nyahasukari ko ngo tari nyamukazi prostate noza kutabutura noza kaba ikite cyashaje hale imyaka yorayika abashobora umwe rugambira ibintu byo gukora ahandi wayeke imyaka nkaga abashobora tandika kugambira konka icyo rakore yerinde amago ganyo hati gacariho akwa nuganywire kumara imyaka nkana ganyo hati gacariho ha myaka nkaga n'etano hati no mukazi wo yine mukabo wora mukunda aratana gumara arakusina sindika bo batiye mpora kandi no munyo ne babitakiri imyaka yone yorahise jena n'umurire mbuguru hati nyamushije abambe kwa shasha benda ngo bamutwara hantu hamani kubasa kumushemeza kugira ngo akabwara ko magara gensiki agira magana manonye kabande bantu ryakantu kawo kucariho hati ayetura abana no mukazi ati ibintu y'ibyakabande faringa mu marwaro gahero konka cyankita gisemero ne katanu so aine none nganga bine kugira ki baguzaho ati rese kusevinga magara gaye kabashomisa abana be kandi ibyombe ko kabiri ho za politika ziro za famu kaziriho tugusona twenda tuguze tushaka no tubuzimuga ente muguze kama 50 kira umuzeye ki bagambirete ngo kiraro cyo nashi umukaza zunguzambabe ya agagwiri ate domo kubasa kora joveje kwata bintu byekeji kandi bajyango hariho rukundo nakakikuru karataga hakariyo plote mu mutawuni mushaje ati nyonho naza kuguza kaba hariho mwana wabe naturaho plotejo kandi ubwaturaho akabari kakayateka aho kwisha kamutira ngo gwena rebera business ezo agumena abanja za rent nebindi akagwe kataha nje bwe kaho mukagwaha ngwite biwatwire nebyitu okuza kuguza kwataha okuguza tukuruho omushaza aho arata kakabebe icyo gamba tukiruho babaye bamurega manya ngutoyine cyo kwasaguza ngo nebya family hari hakari hati omushija ayebuzabuza ngo akayina mama gezi akaba yaguzira akantu twikace kaharubaju ko busente buke ayita abanywana be bashuke kibina ngo munywana utaragwaha akuza kureba bakamushemeza cyonka nicyo kikwetagiza barundana sente ngo leta Ivan ijata honke nkabiri undi jata hashatu finally batubaruna no sente ngo mushaka mutwara ikizibu kuyashira heru biba bintu baza kushemeza byaguma byangire gukora hatora kabagambe tunase myaka 2 na mwenda asha atanu na mwenda ngweke parakuri myaka 5 na mwenda Muto watandikira za radio za dirwe ngo bakaba myaka yo tujumanya ko tubuzabuza ora Ivan ebinte bagiye kushemeza bakumangu naza kukira umuntu yagumiza mu yatorayo yafa kubagaraka kumuzika n'abene bakimanya abagenzere nawe n'abanyabuzara barundi ne sente hakagira umuntu wa hospital furu iwe yo kwari ukaruha ndiwe nimbuza ate kibuzo nkecho mpo by the way odakigaruke muji orakigaruke muji geneso ngampango kwina akapira kumukago ogwankaye ruhira merene musako ruhira merene musako ya leta kapira ngwe ruguyuguga kandi atkoze bisasa izi
twine kari akashayiki tware wakamanya akampa turasatura kata chest turakashumya abudumeni umuntu ayine parts 3 zombi head thorax kai head thorax abdomen and what hati orwakatanu rwabiri 16 okwa mushanju hati atwaragaraje ntunga mu cyamate hacahe nyina asi ya bishop waza kurumba twaza kutera akapira itwe nka radio na TV yose no mawe ya one family twaza kusana akapira ko mukago wamana hato ntorarebere bisinsinu uko mupira aragutaha mutwe akohereza Dickson nandi n'abaryahabwe hati kabaga amasacha ge mugora extra large big size ramwana pato ari rwagata mana mu midfield Bob's guard haragaremu Grace nka team doctor haragaremu mushaworo hara muruzayiman hati mu murege muri 5 nakwangiye uko Radio West Gamba Mpre.